Poštovani gledaoci i slušalci, imam izuzetnu čast da danas pozdravim u našem studiju oca Dragana Stanojevića, protoijereja, starešine crkve Rođenja Presvete Bogorodice u Buhrajnu, čoveka koji je već ovde u Lucernu u Švajcarskoj više od 10 godina i koji dosta radi na duhovnoj obnovi našeg naroda ovde. Oče, Hristos voskresi i dobrodošli. Vaistinu voskrese i bolje našao. Hvala na pozivu i na prilici eto, da uputimo par reči, informacija i svega onoga što je vezano za Srpsku pravoslavnu crkvu ovdje na prostoru centralne Švajcarske sa parohijom u Lucernu, ali koja je vezana za celu centralnu Švajcarsku. Ovaj kanal je, oče, zamišljen tako da predstavi celokupnu srpsku zajednicu ovdje u Švajcarskoj i mi naročitu pažnju posvećujemo srpskom identitetu, znači odbrani našeg identiteta. Crkva u tom smislu igra veliku ulogu. Kako vi shvatate vašu misiju ovdje u očuvanju srpskog identiteta? Pa prvenstveno i obaveza i služba crkve bilo gde da se nalazi jeste privođenje i okupljanje ljudi oko liturgije. I to je ono što daje identitet svakom čoveku. Svejedno gde se mi Srbi nalazili, da li u otadžbini, da li u rasejanju, da li u dijaspori, da li preko okeana ili preko neke reke ili planine, sasvim je svejedno. Ono gde treba da tražimo i da stičemo svoj identitet, to je u crkvi i u liturgiji, na liturgiji u Evharistiji. I mi se trudimo ovde u našoj parohiji da zaista te ljude, koliko god je moguće, da ih okupimo i kad ih okupimo da ih uputimo kako da na pravi način da učestvuju u liturgiji. Da to ne bude samo ni ritualno, ni obredno, ni tradicionalno, na što ljudi najviše obraćaju pažnju, da to ne bude mimo neke tradicije, nego zaista da to bude i sa tradicijom i sa liturgijskim, da ta tradicija bude povezana sa liturgijskim životom. I to je ono što je najbitnije i onda će ljudi tu i da pronađu svoj identitet i svoje korene. Svoje korene, sasvim je svejedno da li su došli iz otadžbine ili su rođeni ovde pa povremeno idu u otadžbinu. Prave korene će naći tek u pravilnom i ispravnom shvatanju liturgije i crkvenog života. I mi se na tome i trudimo, da im na što bolji način da im otkrijemo sve ono što oni i da im pokažemo sve ono što oni traže i što trebaju. Vratit ćemo se još na našu crkvenu opštinu i na život, a evo, ja bih hteo sad da krenemo onako od početka, da vam postavim pitanje, sigurno naše ljude interesuje. Kako se postaje pravoslavni sveštenik? Gde ste vi prvo završili školu, gde ste rođeni? Da nam malo o tome ispričate. I kako se desilo da odete na bogosloviju? Da. Pa osnovnu školu sam završio u svom rodnom mestu, tamo gde sam i rođen. To je jedno malo mesto na planini Ozren između Doboja i Maglaja, zove se Donja Paklenica i tamo sam i završio tih 8 razreda. I negde pred kraj te 8-godišnje škole, kao i svako dete, kao i svaki tinejdžer u tim godinama, razmišlja čovjek šta će da radi sutra u životu. I ja sam imao nekoliko smernica u kom pravcu bi ja hteo da ide. Bogoslovija i sveštenički poziv nisu bili u tim smernicama nigde. Nisam ih nalazio. Do jednog trenutka kada je u naše selo došao jedan mladi sveštenik koji je mene
poslije toga i poslao i odveo na prijemni i poslao u bogosloviju. Mi to kažemo, on me poslao. Ali to je jednostavno, pored svih nekih želja i razmišljanja šta bi voleo i čime bi voleo da se bavim, i to je išlo od automehaničara do lekara, do rudara, preko rudara pa ne znam do čega. Jedino Božjim prizivom sam, i to sam ubeđen, duboko ubeđen i siguran da je jedino taj prst Božji negde doktakao se i mene i moje porodice, oca na prvom mjestu, koji je bio velika podrška i koji je u prvom trenutku bio najradosniji kad je čuo tu moju želju da bi ja hteo da idem u bogosloviju. Iako je to period 85. godine, vreme još komunizma u bivšoj Jugoslaviji, gde u osnovnim školama to nije baš prihvatano sa najboljim osjećanjima. I od strane učenika manje više, ali od strane nekih nastavnika nije to baš tako svesrdno primljeno. Ali ta podrška očeva koji je bio koji je čvrsto stao u stvari iza te moje odluke, je posle i rezultirala da ja upišem bogosloviju, da odem, i on me i odveo na prijemni ispit u tadašnju i današnju eparhiju Zvorničko-Tuzlansku, čije sedište je bilo u Tuzli. I još 2 kandidata su bila zajedno sa mnom. Sve trojica smo primljeni i u prvom trenutku sam otišao u bogosloviju u Sremske Karlovce i tamo sam bio 2 godine. Posle 2 godine sam prešao u Prizren i u Prizrenu sam i završio, dole sam i maturirao. I to je bio neki najkraći put ali u suštini nije tu bilo nije bilo nekog razmišljanja kao što deca razmišljaju da budu piloti, lekari, ne znam šta, inženjeri, ne znam šta, astronauti. Nije bilo tog razmišljanja negde do pred sam kraj tog 8. razreda, gde je samo jednostavno se pojavila ta želja i ideja da ja upišem bogosloviju, i to se na kraju ostvarilo. Znači, posle osnovne škole se ide u bogosloviju. Jest. I bogoslovija traje 6 godina. 5 godina traje. U jednom periodu, koliko se ja sećam, bilo je nešto, je posle mog završetka, možda par godina, bilo je skraćeno na 4 godine, pa je vraćeno ponovo na 5 godina. U moje vreme je bilo 5 godina. 5 godina i danas je 5-godišnja bogoslovija, srednja bogoslovska škola, traje 5 godina i u suštini to je škola internatskog tipa gde smo mi deca, đaci, dolazili negde krajem avgusta, početkom septembra i ostajali do pred Svetog Nikolu. I to je bilo to prvo polugodište. Negde pred Svetog Nikolu smo odlazili na raspust i vraćali smo se negde posle Svetog Jovana. Tako da je otprilike mjesec dana trajao taj zimski raspust, gdje smo mi provodili vreme kod svojih kuća za božićne praznike i u tom zimskom periodu, kraj decembra i druga polovina decembra i prva polovina januara, da bi se ponovo krajem januara, dakle tamo negde pred Svetog Savu, posle Svetog Jovana, vraćali ponovo bogosloviju i ostajali do pred Vaskrs. Do pred Vaskrs. I ono što je interesantno u Prizrenu, kad god je to bila prilika, a bila je često prilika, tadašnji episkop Raško-Prizrenski, a potonji patrijarh Srpski Pavle, on nas je često ispraćao, jer taj polazak, odnosno taj ispraćaj na vaskršnji raspust padao je uvek na njegovu krsnu slavu, na Lazarovu subotu, gdje bi on došao kod nas u trpezariju, pozdravio nas,
uvek nam doneo nešto kao dar za slavu, da li je to bila neka jabuka, pomoranđa ili bilo šta, jer je to vreme posta. S nama bi proveo malo vremena, poučio nas, dao nam pouku, poželeo srećan put i uvek ono što je ostalo upečatljivo, uvek je kad bi polazio rekao želeo srećan put i normalno da pozdravimo svoje na domu. I to je bilo uvek, nismo se nikad, nije nas nikad ispratio, a da nije pozdravio i naše na domu. I to je u stvari bio jedan pokazatelj koliko je on vodio računa ne samo o nama, o deci koja su bila tu u bogosloviji. Uvek se tu kretalo negde 90, 100, 110 đaka je bilo od 1. do 5. razreda. Otprilike po nekih 20-ak, nekad i više. Moja generacija je bila specifična. Nas smo bili 7. I to je bila, ja mislim da je to sa najmanjim brojem đaka generacija nisam nikad se bavio tim, niti smo proveravali, ni neko od mojih kolega koji su bili sa mnom u razredu, a nisam ni ja se bavio tim pitanjem da li je u nekoj drugoj generaciji, nekad u nekom drugom vremenu bilo manje đaka. Ali mislim da je to jedna od generacije koja je imala najmanje polaznika. Da. A rekli ste da prvo ste bili u Sremskim Karlovcima 2 godine i poslije ste prešli u Prizren. I u Prizrenu tada je naš blaženopočivši patrijarh bio episkop Raško-Prizrenski i profesor, nastavnik na bogosloviji. Pa u moje vrijeme nije bio. U moje vrijeme nije bio nastavnik, ali bio je dobar učitelj. Bio je dobar učitelj zato što nije dolazio na časove. U moje vrijeme nije dolazio na časove, nije bilo ni potrebe za tim. Ali mi smo svako jutro, svako veče odlazili na jutrenje i na večernje u Sabornu crkvu Svetog Đorđa u Prizrenu. I to je nekih možda 300-400 metara od bogoslovije, gdje smo mi na zvono normalno kupljali se u dvorištu i polazili svi zajedno, svih 100-tinjak đaka na jutrenje i na večernje. I on je uglavnom, ako nije bio na nekim drugim obavezama, ako nije bio sprečen ili negdje na drugom mjestu obilazeći eparhiju ili odlazeći za Beograd, uglavnom je bio sa nama na bogosluženju. Nedeljom je često služio u Sabornoj crkvi, ali svako jutrenje, svako večernje je dolazio i sa nama bio. I ono što je interesantno i što je vrlo bitno, to je da je tadašnji episkop Raško-Prizrenski, gospodin Pavle, dolazio posle svako, pošto u svim bogoslovima je otprilike tako, đaci određenog razreda pevaju za jednom pevnicom, đaci određenog razreda pevaju za drugom pevnicom i opet iz određenog razreda čitaju ono što treba da se čita i kad se završi jutarnje ili večernje bogosluženje, vladika Pavle bi dolazio za desnu pevnicu i za tu pevnicu bi dolazili svi tada čredni đaci da zajedno sa njim pogledaju tipik za sljedeće bogosluženje. Ako smo bili na jutrenju, onda smo gledali za večernje tog dana, uveče. Ako smo bili na večernjem, onda za jutrenje sljedećeg dana. I u stvari on je kroz tu pripremu nas za pevnicom učio i teologiji, ali i bogoslužbenom poretku, tipiku. Ali i teologiji. I to je ono što je Sveti Jovan Kronštanski često znao da kaže, da je on teologiju učio za pevnicom. I to je ono što kad čovjek počne da izučava i da se bavi teologijom,
ako zanemari te bogoslužbene knjige, onda ta teologija će da bude jako suvoparna. Suština teologije se nalazi baš u bogoslužbenim knjigama. I pošto u to vreme, sad danas mi imamo dosta da li novo štampanih, da li novih knjiga bogoslužbenih, u to vreme nije bilo baš toliko, nije bio ni toliki izbora, nije bilo ni toliko novih knjiga. Mahom su to bile starije knjige. I na tim starim knjigama, starim Minejima i tako dalje, Oktoisima, od vremena i od upotrebe ćoškovi na određenim listovima su znali da se istroše. I onda bi vladika Pavle uvek iz džepa vadio jednu olovku i dodavao da mi sutra dan ne bi imali nedoumicu koje slovo tu dolazi, jer je bilo izlizano i potrošeno i nije se videlo. Dodavao je da bi mi mogli sutra dan što ispravnije da otpevamo, ali i da pročitamo. I baš je najviše pažnje je posvećivao da se i ispravno pročita, ali da se ispravno otpeva. Znao je često da dođe za pevnicu kad neko od nas krene malo to da ne peva baš u pravom ritmu i u pravoj melodiji, onda dođe i samo lagano uhvati za ruku i počne da daje ritam i da usmerava u pravom smeru da bi se đak ispravio. Tako da i u tome nam je, dakle, u pevanju nam je pomagao i bio jedan pravi učitelj. Pravi učitelj od koga je moglo mnogo da se nauči i primjerom je pokazivao dosta nas je svojim primjerom podučavao. Oče, o patrijarhu kruži dosta priča da je on bio i otac i majka svim bogoslovima dole i vernom narodu, ali da je bogoslove naročito čuvao, da im je krpio garderobu, da čak nekad, ne znam, cipele njima popravljao noću pa vraćao, da je ložio vatru da im ujutru bude toplo. Jeste vi doživjeli lično to ili ste čuli od drugih bogoslova? Pa mi u Prizrenu smo bili, ajde da kažem, posebno paženi od strane Srpske pravoslavne crkve u tom periodu, pa i danas. Mislim da je to i danas tako. Ne samo patrijarh Pavle, odnosno episkop Pavle, nego i drugi episkopi su često dolazili, drugi profesori. Često je dolazio blaženo počivši episkop Atanasije Jevtić. Često je dolazio blaženo počivši episkop Žički Stefan. Jedne prilike je samo pojavio se sa svojim đakonom i svim đacima doneo po par zimskih cipela. A vladika Pavle, on je često znao da dođe, da obiđe, i on i profesori. Tu ne treba zaboraviti i profesore koji su u to vreme bili tu na čelu sa tadašnjim rektorom Milutinom Timotijevićem, sa mnogim profesorima koji su zaista sa najiskrenijom ljubavlju i očinskom pažnjom zaista vodili računa o nama. To su godine 87., 8., 89., 90. kad sam ja bio dole, gde su bili učestali nemiri na Kosovu i Metohiji. U to vreme je bio policijski čas, gde u određenom periodu od nekih, čini mi se, 7 sati uveče do 5-6 ujutru je bilo ograničeno kretanje, policija je to sve kontrolisala, ali često se znalo se čuti pucnjevi i tamo neka gužva je bila. Mi smo to samo gledali sa prozora iz naše bogoslovije, ali smo znali uvek i osjećali smo to i primećivalo se to da su i profesori i vladika Pavle bili uvek tu negde budni i uvek su bili negde da nas zaštite i da
da jednostavno da vode računa o nama. U moje vrijeme u bogosloviji je već bilo uvedeno parno centralno grejanje. Nije bilo. Bila je centralna ložionica, tamo centralna peć koja je grejala cijelu bogosloviju, ali iz priča koje su ostale od ranijih generacija znamo da je Vladika Pavle znao često da dođe i da dok su bile one peći u učionicama, da dođe i da sam založi te peći, da đaci već kad ustanu da uđu u tople učionice. A znao je često, to je poznato da je voleo i znao da popravlja obuću. Znao je često da i u moje vrijeme da dođe i da pokupi pari cipela i da ih odnese i preko noći da ih popravi i vrati ponovo ujutru da bi imali čitave cipele. Tako da, jer malo pre sam rekao, mi smo dolazili nekad u septembru, vraćali se u decembru. Nismo mi imali toliko ni sredstava, ni mogućnosti da mi kupujemo cipele kao danas što to roditelji svojoj deci rad. Nije bio toliki ni izbor, bio je mnogo manji izbor svega toga što je bilo potrebno za nas. Nego ono što si poneo u septembru, to si vratio u decembru i to je to. Ako se cipela poderala, bilo je teško, jer sama činjenica da sam ja iz Doboja, a da je Prizren. I to je recimo interesantno, možda i to je interesantno. Ja sam u školu polazio, ne znam, danas u 7:30 ujutru, sednem u voz ispred kuće, nedaleko, bila je stanica, do Doboja. U Doboju čekam neki brzi voz za Beograd. U Beograd stignem negde posle podne, oko 2-3 sata. I onda ostavimo tamo preko puta su bile one prostori za deponovanje kofera. Odnesemo to, dobijemo tamo neki broj da možemo to da podignemo. Oni upišu koliko sati smo to predali i onda prošetamo malo Balkanskom ulicom gore do hotela Moskve, do Terazija, malo do Knez Mihajlove. Nismo daleko išli da se ne bi izgubili, da ne bi zalutali, jer trebalo je uveče u 7 doći na železničku stanicu u Beogradi. Tad smo imali voz za Prizren. I nije bilo često tih voze. To je bio jedini voz koji je iz Beograda išao za Prizren u 7 sati i onda je preko Lapova, preko Kraljeva, Raške, Kosova polja do Prizrena i ujutru nekad stignemo. Treba je po nekom redu vožnje, treba je da stigne negde između 5 i 6. Nikad nije stigao između 5 i 6, stizao je negde između 7 i 10 otprilike. Tako da to kad se sračuna, otprilike moj put od kuće do škole je trajao 24 do 26 sati. Tako da i to je interesantno. A kako, ko je dao blagoslov da vi odete za Prizren i ko je odlučivao o tome? Jer to je baš daleko od kuće. Prvi blagoslov je bio da idem za Sremske Karlovce. I taj blagoslov je bio od tadašnjeg episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija. I on je dao taj blagoslov. Jer svake godine Sveti arhijerejski sinod daje jednu tabelu sa svim bogoslovijama i svim eparhijama koliko može đaka iz koje eparhije da ide u određenu bogosloviju. I po tom nekom ključu, po toj nekoj tabeli se tako i upućuju đaci. Sad, zna se desiti, recimo u moje vreme, kad sam ja upisivao bogosloviju, Zvorničko-Tuzlanska, Valjevska, Šabačko-Valjevska eparhija, ne znam, Šumadijska eparhija i tako. Određeni broj eparhija imali su veliki broj kandidata. Dok recimo Gornjokarlovačka, Dalmatinska, ne znam sad da ne nabrajam, eparhije, Slavonska i tako. Nisu imali dovoljan broj kandidata za upis u bogosloviju. Znalo se desiti, i to se i meni desilo, da recimo iz Zvorničko-Tuzlanske episkop određene kandidate za upis u bogosloviju pošalje u neku drugu eparhiju. I onda je to bio dogovor između tadašnjih episkopa i danas je to tako,
I danas imate decu koja su sa teritorije Zvorničko-Tuzlanske primljeni za Australijsko-Novozelandsku eparhiju, primljeni za Gornjokarlovačku, primljeni za Dalmatinsku, primljeni za Bačku ili ne znam koju već eparhiju ili obrnuto, sasvim je svejedno. Tako da ja sam u tom trenutku primljen za eparhiju Gornjokarlovačku. Tadašnji episkop je bio Simeon Zloković i on je primio i mene i još jednog kandidata iz mog kraja tamo. I mi smo upućeni u Sremske Karlovce. Posle je po potrebi, pošto je, malo pre sam rekao, ta moja generacija u Prizrenu je u to vreme brojala 3 đaka. I bila je opasnost da se taj razred i negde, ili da se oni rasele u neke druge bogoslovije, ili da se iz drugih bogoslovija dovedu nekoliko đaka koji bi, ili preusmeri nekoliko đaka koji bi popunili taj razred, da ipak opstane, da svaka bogoslovija ima od 1. do 5. razreda generacije. Tako da jedan od tih đaka koji je prešao u Prizren sam bio i ja. Tako da i skoro smo bili u Sremskim Karlovcima, mi svi sveštenici iz Švajcarske zajedno sa našim episkopom Andrejem. Bili smo u bogosloviji u Sremskim Karlovcima i tada je baš episkop ispričao, jer i u to vreme je i on došao u Prizren u istom periodu kad sam i ja dolazio i on je došao kao profesor, ja kao đak. Tako da smo se dole 87. 8. susreli, on kao profesor, ja kao đak. I koje godine ste završili bogosloviju? 91. 91. I onda To je period kad je već Sveti arhijerejski sabor godinu ranije, u stvari negde pola godine ranije, krajem 90. Sveti arhijerejski sabor je tadašnjeg episkopa Raško-Prizrenskog Pavla izabrao za patrijarha srpskog. I da, i tu smo kao đaci isto, i to je isto vrlo interesantno. Da se vratim na ovu priču o koliko je patrijarh brinuo o đacima, pošto je kameni pod u Sabornoj crkvi u Prizrenu i već u novembru, decembru postaje hladno. I to traje sve negde do Vaskrsa. Hladno je u crkvi, nije se grejala, kameni pod je bio i velika je crkva, baš je velika. I bilo je dosta hladno. Onda je negde već kad počnu oni malo mrazevi da hvataju, zajedno sa starijim razredima iz bogoslovije, vladika Pavle i profesori su unosili drvene podove koji su bili pripremljeni samo za đake. Samo za đake, da bi đaci stajali ipak odvojeni da ne bi zebli sva ta bogosluženja. Jer svaki dan smo išli ujutru i uveče na bogosluženje. I da ne bi zebli, da nam ne bi bilo hladno, donosili su te drvene podove. Sad, vremenom ti drveni podovi se malo i u tom periodu zimskom stoje, jer i sneg je i blato je na polju, malo se isprljaju. Čistilo se to redovno, ali pred Vaskrs vladika Pavle i đaci, stariji, uglavnom maturanti, su spremali te podove, čistili, prali zajedno. On je zajedno s nama to isto radio, zajedno s nama prao. Nije uopšte bilo razlike što smo mi đaci, a on ipak episkop. Ne, sasvim ravnopravno, gdje god je nešto trebalo da se čisti, da se pere, da se riba, da se popravlja, bio je uvijek tu sa nama. Nikad nije htio ajde to da se uradi, a ja ću nešto drugo da radim. Ne, uvijek je bio tu i prvi je uzimao četku za ribanje i pravo te daske i te podmetače koji su stajali. Tako da uvijek je bio spreman da primjerom pokaže kako treba šta da se uradi, a ne da naređuje, nego da ipak pokazuje svojim trudom i primjerom kakvi treba da budemo.
Znači, oče, to je bogoslovija. Tu se već stekne osnovno bogoslovsko znanje i ranije je to bilo dovoljno da sveštenik može da ide na parohiju i da već bude sveštenik, da može da bogosluži. Ali sad u novije vreme potreban je i fakultet. Pa i ranije je fakultet bio potreban. Fakultet je uvijek bio potreban. Sad, bila je veća potreba za sveštenstvom. I mnogi episkopi su prihvatali u suštini poslije 5 godina redovnog školovanja u bogosloviji, kad se svi đaci raspuste, to je negdje oko trojičin dana, oko duhova, tad prestaje redovna škola. Prvi, drugi, treći i četvrti razred idu na raspust. Đaci tih razreda idu na raspust, a maturanti ostaju još nekih 10-15 dana gdje imaju posebne ispite za maturske ispite iz određenih predmeta. Sad da ne nabrajam sve, to je svetopismo, pojanje, dogmatika, etika, liturgika. Neću sve nabrajati, nije ni bitno, ali to su oni osnovni i glavni predmeti. I to je bogoslovska matura. To je matura, ispit zrelosti. To se zvalo ispit zrelosti, gdje uvijek dolazi izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda. Sveti arhijerejski sinod šalje jednog izaslanika. U moje vrijeme, u naše vrijeme, to kad sam ja završavao, to je bio profesor Teološkog fakulteta, profesor dr. Dimitrije Kalesić. On je bio izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda i imaju pismeni zadaci, imaju usmeni zadaci gdje mi pred komisijom izvlačimo pitanja i polažemo. Slično nešto kao na fakultetu. Slično kao na fakultetu gdje celo gradivo, cele bogoslovije se polaže. Sve ono što smo mi učili od 1. do 5. razreda dolazi na ispit zrelosti. I poslije tog ispita zrelosti svi oni koji da, interesantno je napomenuti da đaci koji su imali ceo period školovanja odličan uspeh, oni su oslobođeni od mature. Ali svi dobijaju svedočanstvo gdje piše da je položenim ispitom zrelosti, završnim ispitom, da je određeni đak stekao uslove da bude veroučitelj, katiheta ili sveštenik. Dakle, sa tim svedočanstvom srednje škole već smo osposobljeni da obavljamo veroučiteljski, katihetski ili svešteničku službu. Sad, dobar deo đaka je odmah posle bogoslovije završavao vojsku i ženili su se i odlazili na parohije. Jedan određeni broj je možda preskakao vojsku ili završavao vojsku pa išao na fakultet. Jedan od takvih sam bio i ja, gdje sam posle srednje škole otišao na služenje vojnog roka i 92. upisao teološki, odnosno bogoslovski fakultet u Beogradu. 92. ste krenuli sa studiranjem na Teološkom fakultetu u Beogradu. I ko je to odlučivao još? Koji vladika vama daje onda blagoslov da vi možete da studirate i da idete na fakultet? Pa meni je tada bio nadležni episkop Gornjokarlovački. Gornjokarlovački. U to vreme je već episkop Simeon Zloković se upokojio. Vladika Nikanor je bio episkop Gornjokarlovački i on mi je dao blagoslov za upis na bogoslovski fakultet u Beogradu. U to vrijeme vladika Nikanor je bio u Kraljevu. Tako da sam ja išao za Kraljevo jer svima je poznato da je to period ratova u bivšoj Jugoslaviji gdje u Karlovcu bilo sve pa na samom početku tog rata u Hrvatskoj episkop Simeon se i upokojio. I vladika Nikanor mi je dao blagoslov da upišem bogoslovski fakultet zato što je on bio moj nadležni episkop.
Ja sam bio u to vrijeme klirik eparhije Gornjokarlovačke. Znači, 92. kreće fakultet, Je. kreće studentski život, a taj studentski život jednog teologa se u mnogo čemu razlikuje od studentskog života ovih drugih fakulteta. Kako je to bilo kod vas kada ste došli u Beograd? Da. Onako veliki grad, da li vam je tad već bilo jasno da je vaš poziv sveštenički čin i da ćete živjeti po tim pravilima ili još uvek tad nije bilo skroz jasno? Pa nije mladom čovjeku dosta stvari nije jasno. Nisu mu jasne mnoge stvari u životu i ono čime želi da se bavi. Tek kad okusi hleb svoga posla, zanata, službe, šta god to bilo, tek onda shvati svu ozbiljnost i koliko treba truda i napora da se to radi na pravi način. U to vrijeme kad sam ja studirao, pa nije bilo neke velike razlike. To je period kad je bila velika ekspanzija studenata na teološki fakultet. To je bilo vreme stare zgrade u ulici Kralja Petra preko puta Patrijaršije. U toj zgradi je bila jedna velika učionica, da kažem, u kojoj je moglo da stane možda 30-40 đaka, studenata. Zbog velikog broja studenata mi smo morali da idemo u patrijaršijsku salu. Određena predavanja, ispite određene u prvoj godini mi smo sve slušali i polagali u toj patrijaršijskoj sali koja je mogla da primi, ne znam, možda 100-200 ljudi. Jer sve ove učionice na zgradi fakulteta su bile male da bi mi svi stali tamo. Tako da je to veliki broj studenata iz raznih srednjih škola. Bilo je tu i studenata koji su već studirali neke druge fakultete pa su odlučili da upišu i teološki fakultet. Vremenom je to postajalo sve manje i manje. U mojoj generaciji sve manje i manja gužva je bila, jer je veliki broj ljudi odustajao. Ali ono što je interesantno, mi koji smo završili bogosloviju, bilo je nas tad, možda sad, da ne brojim, ali možda neki 20-ak, 30 iz raznih bogoslovija, iz Karlovaca, iz Beograda, iz Krke, iz Prizrena. Doduše iz moje generacije, ja sam bio jedini iz Prizrena koji je studirao u Beogradu. Svi ovi ostali su otišli nekim drugim putevima. Danas su većinom svi sveštenici. Jedan je otišao u Libertville i završio u Libertvillu. Ovi ostali su otišli na parohiju ili u manastir. Tako da iz Prizrenske bogoslovije sam u toj generaciji bio ja jedini. Iz Karlovačke bogoslovije imamo 2 sveštenika koji su ovdje u Švajcarskoj, koji su zajedno sa mnom studirali. I na raznim drugim mjestima ima sveštenika iz drugih bogoslovija, i iz Beogradske, iz Karlovačke, iz Krčke bogoslovije, koji su sada širom Srpske pravoslavne crkve sveštenici. Ali ono što je interesantno, profesori nisu imali baš neki blag kriterijum prema nama koji smo već prošli određeno bogoslovsko obrazovanje. Nego, naprotiv, čini mi se, neću pogrešiti ako kažem da su malo više tražili od nas nego li od ostalih studenata. Jer su mnogo više valjda i verovatno očekivali od nas da mi mnogo više i pružimo i znamo, jer već smo proveli dobar period školovanja u bogosloviji, 5 godina. Tako da bilo je tu baš onako vrlo, vrlo nezgodnih pitanja na koja smo mi morali da... Bilo je čak i slučajeva gdje smo na pitanje koju ste srednju školu završili, bilo je neki studenta koji završili bogosloviju koji su govorili, pa završio sam gimnaziju ili tako nešto. Da bi lakše prošli, da. Ali nije to bio ni kriterijum, ni nego jednostavno ili si znao ili nisi znao, tako su profesori. Ali već su nas posle i upoznali, tako da nije bilo mogućnosti da... A sa
Iz ove zgrade preko puta Patrijaršije jeste prešli posle na Karaburmu? Ili kad je zgrada Jest, na Karaburmi izgrađena? jest. Pa ja tačno ne znam koje je to godine, to je možda bila 95. 6. tako nešto. Mi smo prešli u tu novu zgradu koja je napravljena, koja je bila mnogo prostranija i uslovnija, sa mnogo boljim uslovima, gde i dan danas zgrada Teološkog fakulteta. I ja sam tamo i diplomirao. Iz Starog Zaveta. Tamo sam i završio. Dakle, završio jer ja sam bio prva generacija. Generacije pre mene su sa zadnjim ispitom dobijali diplomu. Moja generacija, dakle generacija 92. pa ne znam kad se to već posle promenilo, sad su novi uslovi, skroz je promenjen sistem studiranja na Teološkom fakultetu, pogotovo od kako je Teološki fakultet ponovo vraćen u sastav univerziteta Beogradskog. Drugačiji je sistem školovanja i studiranja. Mi smo bili prva generacija koja je posle poslednjeg završnog ispita morala da polaže, da piše i diplomski rad. Koja je bila tema vašeg diplomskog rada? Tema diplomskog rada je bila Car Solomon i njegovo doba iz Starog Zaveta kod profesora Dragana Milina. Profesor Dragan Milin, jeste njega namjerno odabrali zato što je poseban utisak na vas? Pa u suštini da. Ja sam kod njega polagao nekoliko ispita i Stari Zavet i jevrejski jezik i imao je jedan poseban odnos sa studentima koji je meni odgovarao i iz tog razloga sam a i volim Stari Zavet. Volim normalno i Novi Zavet, ali i Stari Zavet, jer ljudi često Stari Zavet zapostavljaju, ne obraćaju dovoljno pažnje, ne posvećuju dovoljno vremena da čitaju, a i tekako bi trebalo da pored Novog Zaveta i Stari Zavet. Car Solomon je baš jedna veoma interesantna ličnost Starog Zaveta. To je sin cara Davida i kažu za njega da je on bio najbogatiji čovjek u istoriji čovečanstva. Da je imao svega. I njegov hram, Solomonov hram, on je u stvari napravio. To je drugi hram. Ma ne samo što je bogatstvo je bilo veliko, ali njegov način upravljanja, ajde sad kad govorimo o tom bogatstvu, njegova ekonomija je bila na vrhunskom nivou. To je period od prije 3000 godina koji ni do dan danas nije puno promenjen. Taj njegov način trgovine, gde na jednoj strani kupuje kedar, na drugoj strani ga prodaje, pa tamo gde prodaje kedar kupuje konje, pa tamo gde kupuje kedar tamo prodaje konje i tako dalje. Dakle, nikad nije nije imao prazan hod. Ni on, ni njegovi trgovci. Posebne ergele za treniranje tih konja je pravio. Posebne cevovode koji su stvarali gdje prikupljao vetrove pa ih kroz određene ajde da kažemo turbine provodio do peći koje su tim vazduhom bile rasplamsavane, da su dostizale temperaturu enormnih visina da bi mogao da topi razne metale. Tako da već u to vreme imao svoje topionice i nešto što se i dan danas normalno sa ovom tehnikom koju posjedujemo koristi i nije mnogo promenjen način kako se dolazi do tih velikih temperatura. Ali on je imao načina da to sve u to vreme pre 3000 godina. Dakle,
sam način njegovog života, sama činjenica da je prvo pravio hram, pa onda svoj dvor i to govori o njemu kao ličnosti, kao čovjeku koji je svojom mudrošću, ne samo bogatstvom, nego na prvom mjestu svojom mudrošću nadvisio i prevazišao sve vladare ovoga sveta, od postanka sveta pa do danas, sve ih je nadvisio i prevazišao. I sama činjenica da i dan danas ljudi kad traže pravo rješenje, traže solomonsko rješenje. To je njegov način gdje je on uvijek na blagodaću Božijom i uz Božju pomoć dolazio do najboljih rješenja. I to je u stvari to solomonsko rješenje gdje i mi danas treba da na prvom mjestu tražimo da nam Bog bude saveznik u svim našim odlukama, u svim našim razmišljanjima, u svim našim dvoumljenjima, da nam Bog bude savjetnik, da nam Bog jednostavno da nas uputi i da nam pokaže na koji način treba da rješavamo neke stvari. Znači, caru Solomonu je na prvom mjestu bio Bog, samim tim što ste rekli, prvo je gradio hram, pa tek onda svoj dvor. I na kraju je on rekao da je sve u stvari, svo to bogatstvo i sav zemaljski sjaj, da je sve to taština i ništa i da ga ništa nije ispunjavalo. Tek, znači, ima ona knjiga njegova, Premudrosti Solomonove, gdje on ljudima u stvari daje savjete koliko je bitna vera u Boga na prvom mjestu, a onda sve ostalo. Pa ja mislim da pogotovo u današnje vrijeme gdje smo mi suočeni sa raznim izazovima, da kod cara Solomona u njegovim izrekama, premudrostima i u pričama ima toliko savjeta za bračni život, za međuljudski život, za roditeljsko vaspitanje, za sve ono što nam je potrebno u današnjem vremenu, u današnjem svetu, da jednostavno postoje dileme i postoje odgovori. Čovjek samo treba da traži. I ja sam to često puta od jednog mog pomoćnika koji mi je pomagao dugi niz godina, koga ovdje ljudi znaju, od Čika Milije, često puta znao da čujem kad tako razgovaramo pa ljudi dođu sa problemima, gdje sam njemu uvijek to prepuštao da on to kaže, jer on je to voleo da kaže, čitajte Sveto pismo i Bog će vam dati odgovor. I to je zaista. Čitajte Sveto pismo i u Svetom pismu ćete naći odgovor na sva pitanja koja vas muče i gdje imate dilemu ili nedoumicu ili bilo šta. Bog jednostavno otkriva i daje odgovore. Samo je pitanje koliko mi to tražimo i koliko hoćemo da prihvatimo. Nekad je teško prihvatiti. Nekad je zaista teško prihvatiti najbolje rješenje. Ali jednostavno ako ima veru i ako ima poverenje u Božiju promisao, onda će sigurno da prihvati ono što mu je Bogom dano. Da. Sad ste pomenuli brak i savjete cara Solomona za brak. Kako je kod vas bilo? Poslije diplomiranja je vam bilo jasno da želite da budete sveštenik, a sveštenik bez popadije ne može? Ne biva. Kako ste odlučili? Pa šta znam. Svako u svom životu, ja to nisam imao u tom periodu kad sam završavao fakultet, nisam imao te dileme. Znao sam da želim da budem parohijski sveštenik i da želim da stupim u brak. Tih razmišljanja i ne mogu da kažem dilema, nego razmišljanja da li u manastir, da li u brak, bilo je dok sam bio u bogosloviji. I to je onaj period mladalački gdje čovjek nekad beži od sebe i nije siguran u
bilo šta da izabere, u bilo šta da odluči. Zato je i negde preporuka da čovjek sa punom odgovornošću izabere ili brak ili monaški život. Zaista sa punom odgovornošću i sa dobrom zrelošću. U tom periodu kad sam ja završavao fakultet, normalno da se razmišljalo i o tome da tražim nekoga s kime bi stupio u bračnu zajednicu, s kime bi sklopio brak. I u tom trenutku moja sadašnja supruga Vesna je bila u Beogradu, studirala ekonomiju, a mi se znamo još od 85. godine. Tako da njen otac je bio sveštenik kod mene u mom mestu i mi smo pripadali toj parohiji gdje je njen otac bio sveštenik i znamo se još iz tog perioda kad su oni došli na tu parohiju kao porodica. I onda imate lepu protivnu kći. Da. Kao iz pesme. Da. A i roditelji su nam se dobro znali i poznavali i družili. Bili upućeni jedni na druge. Tako ali u tom periodu rata su nam se negdje putevi malo razišli. Svako je otišao na svoju stranu. Tako da tek smo se poslije kao studenti ponovo susreli u Beogradu i već poslije kad smo bili na odmoru u Doboju smo se redovno viđali u crkvi. Normalno, već je tu bilo jasno da bi moglo tu nešto i da se desi. Da bi moglo da dođe i do ozbiljne veze i to se i desilo 99. da bi 2000. stupili u brak. U to vrijeme su dva moja školska druga ili tako da mislim da ne treba taj izraz drug izbjegavati iz određenih razloga, jer to ipak je to nešto. Nećemo dati tim ljudima da nam ukradu druga. Ne treba dati, ne treba dati, mnogo što ne treba dati da se ukrade. Treba čuvati kao svoje, a to što je u određenom periodu to korišteno na određeni način, to treba čovjek da prevaziđe, ali zaista dva dobra druga, prijatelja, brata, jedan je sveštenik u Bernu, drugi je u Lozani, otac Stanko i otac Bogoljub su već bili primljeni za eparhiju srednjoevropsku. Kod tadašnjeg episkopa Konstantina, koji je bio naš zajednički profesor u Karlovačkoj bogosloviji. I u jednom trenutku smo nas trojica sedeli, razmišljali, njih dvojica su već bili primljeni, ja sam isto tako se susreo sa vladikom Konstantinom, gdje on rekao da meni treba i jedan diplomirani teolog koji je ujedno i bogoslov, završio i srednju bogoslovsku i ako si raspoložen, vrlo rado. Kad sam ja pisao molbu da dobijem kanonski otpust iz Gornjokarlovačke, da bi dobio kanonski prijem, jer to je neki put. Prvo se dobija privremeni, pa konačni. Prvo otpust, pa prijem, pa privremeni, pa onda konačni otpust, pa konačni prijem. I to se i desilo i ja sam te negde 2000. prešao. U međuvremenu sam radio 1 godinu dana kao posle fakulteta. Kad sam završio fakultet, radio sam 1 godinu dana kao veroučitelj u Doboju. Jednostavno htio sam da vidim da mi slegnu neki utisci, da vidim. A i s druge strane negde da vidim da li bi pronašao sebe u tom u toj pedagoškoj službi. Da li bi. I bio je to lep period gdje sam radio u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Doboju 1 godinu dana. I to je bilo interesantno od 1. do 8. razreda. Svim uzrastima. Puno radno vreme, gdje sam sve vreme provodio u školi, u pripremi časova, u svemu tome što je bilo potrebno. I
Poslije toga sam sa tadašnjim episkopom srednjoevropskim, gospodinom Konstantinom, smo se dogovorili da i od njega sam tražio blagoslov. Dakle, mi kandidati, sveštenički kandidati pišu blagoslov za stupanje u brak. Dakle, ne treba, prvenstveno se traži blagoslov od episkopa, pa onda i od roditelja, od svih ostalih i tako. Malo je to drugačije u odnosu na druge neke službe i druga neka zanimanja. Mi sveštenici, na prvom mjestu je uvijek crkva, pa onda sve ostalo. I to je ono što se uči od malih nogu. Što se kroz ceo period školovanja se uči da je crkva na prvom mjestu. I to bi u stvari trebali i našu decu da učimo. Da je crkva na prvom mjestu. I da ja to često i kroz moje propovedi ljudima u crkvi govorim da Bog treba da bude na prvom mjestu, pa onda sve ostalo. Tako da, eto, blagoslovom episkopa Konstantina i majke moje sadašnje supruge, jer otac joj je preminuo pre nego što smo nas dvoje odlučili da stupimo u brak, upokojio se. Dakle, dozvolom njene majke i mojih roditelja, nas dvoje smo 2000. Krajem jula ušli u brak. A kako je vaš otac reagovao na vašu odluku da i vi idete u inostranstvo, pošto je on veliki deo svog života proveo u inostranstvu u Nemačkoj? Pa lepo, on je to lepo prihvatio. On je uvijek bio podrška. On je uvijek bio podrška i meni i mom bratu i poslije meni i mojoj porodici. Uvijek je bio podrška i sama činjenica da je sa mojom tadašnjom suprugom i sadašnjom suprugom, tadašnjom mojom popadijom, a sada protivnicom, da je zajedno s nama seo u auto i došao u Minhen, gdje sam ja i bio smešten i 10 mjeseci radio u eparhiji srednjoevropskoj kao činovnik crkvenog suda, a ujedno i kao paroh u crkvenoj opštini Landshut. Tako da on je to prihvatio. Ja nisam imao neku nikad preteranu želju, ali u tom razgovoru i u tom odnosu sa vladikom Konstantinom i Vesna i ja smo odlučili da dođemo u Nemačku. I kažem, prvo smo došli u Minhen, pošto nismo imali mogućnost da se zajedno smestimo. Ja sam bio u Minhenu, a Vesna je bila u manastiru u Himmelstiru. Tako da bili smo u jednom periodu od kraja oktobra do 4. januara 2001. bili smo odvojeni, ajde da tako kažem. Ja sam bio u Minhenu, ona je bila u Himmelstiru, u manastiru. Znači, protivnica je prošla i iskušenički period. Jeste, manastirski period. I poslije smo našli zajedno stan u tom mjestu u Landshutu i tu smo, ja to često znam da pričam mladim ljudima kad stupaju u bračnu zajednicu, koliko je to lepo kad ljudi počinju zajedno da stvaraju taj zajednički život i da ga grade. Nas dvoje smo naš prvi Božić proslavili u praznom stanu. U praznom stanu bez ičega, onako, jer nije bilo čak ni kuhinje. Nije bilo ni kuhinje, niti bilo čega, ni nekog stola, ni stolice, ništa, nego onako što smo imali neke kante i nešto smo stavili i tu smo proslavili naš prvi Božić, ali eto, od tog perioda proslavilo se dosta zajednički Božić i da će Bog bit će još dosta. Ali tu u Landshutu nam se rodila i prva ćerka Anastasija i tu smo ostali, nismo dugo ostali jer se stvorila potreba za prelazak u Mannheim, na parohiju Mannheim, i tu smo u oktobru, 3. oktobra 2001. prešli na parohiju
I tu smo ostali do kraja 2005. Do kraja 2005. 2005. Je to godina dolaska Jeste, u Švajcarsku? Švajcarsku, jeste. 2005. U Mannheimu nam se rodila još jedna ćerka, Katarina. 2005. I mi prelazimo sa dve ćerke. Nas dvoje prelazimo u stvari 2004. na Vaskrs. Vladika Konstantin je pozvao mene da čestita Vaskrs i da mi kaže da on ima potrebu da razmislim, da me prebaci u Lucern. I 21. aprila, ja sećam se kao danas, Vesna i Anastasija i ja, Katarina nije bila još rođena, smo prvi put došli u Lucern 21. aprila, u Švajcarsku uopšte, 21. aprila 2004. I ono što je prvi utisak bio, to je da kad smo krenuli od Sursea, to ljudi ovi ovdje koji žive znaju gdje je Surse, kad smo krenuli od Sursea, vidjeli smo tamo neke planine prema Pilatusu, prema Titlisu, prema čemu već, i to je bio sneg. 21. april bilo je snega, baš snega. Bilo ga i u gradu posle kad smo došli u Lucern. I to otprilike izgleda daleko. Kad pogledate na navigaciju i kad pogledate gde su te planine, sve razmišljaš, ma daleko je to, nije to tu. Međutim, sve što bliže prilaziš, u stvari shvataš da je to baš tu. Planine su baš tu. Dolaziš pod planine. Tako da i dan danas se mi šalimo i kažemo gde dođe smo u ove snežne krajeve, ali na kraju krajeva nije bilo lako otići iz Mannheima, nije bilo lako otići iz Nemačke, ali kad sve sagledamo, zahvalni smo Bogu što smo došli ovde, zahvalni smo Bogu i što smo imali priliku da nekih 4 godine provedemo sa tim ljudima u Mannheimu s kojima smo i dan danas u itekako dobrim odnosima, gde se posećujemo, viđamo se, oni dolaze kod nas ovde u Švajcarsku, mi povremeno odemo kod njih u Mannheim. Eto, oče, vi ste sad malo pričali o ovom snegu i da ovdje baš nije bilo tako toplo. Ni crkveni odnosi, nažalost, nisu bili baš tako topli kad ste vi ovdje došli. U stvari, ovdje vas je čekao veliki posao. Vi ste morali od početka da gradite i crkvenu opštinu i parohiju i da nađete hram. Bila je to hrabra odluka da dođete iz Mannheima, iz neke sigurnosti ponovo u parohiju i u drugu zemlju gdje sve mora da se gradi od početka. Kako je to bilo? Pa u suštini crkvena opština je osnovana u prošlom veku. Krajem 90. godina, 98. je osnovana crkvena opština Lucern i bilo je nekoliko kandidata. Međutim, niko to nije, ajde da kažem, zaozbiljno shvatio. Celu organizaciju oko formiranja crkvene opštine preuzeo je otac Milutin iz Bazela na sebe. Pošto nije se niko našao adekvatan ko bi došao i prihvatio da živi u Lucernu, on je iz Bazela uporedo služio u Bazelu i uporedo osnivao crkveno-opštinske odbore i strukturu i čini mi se da je i jedne godine i vladika Konstantin dolazio i služio u Altdorfu, da li za Božić ili za Vaskrs. Ja tad sam još uvijek bio u Mannheimu. Ali te 2005. kad sam došao, mi smo početkom te godine, jer već krajem 2004. je bio jedan sastanak sa svim odborima svih crkvenih opština u Švajcarskoj i sa svim sveštenicima i sa mnom kao kandidatom za Lucern u St. Galenu, gde je bio i tadašnji predsjednik crkvene opštine pokojni dr. Popović. I ja sam bio na tom sastanku u St. Galenu i mi smo po blagoslovu episkopa Konstantina, tada je i otac Miroslav počeo u Cirihu da početkom 2005. da služi, tada je on rukopoložen čin sveštenika. I 2005. za Badnje veče mi smo prvu
službu služili, to je prva služba koju sam ja služio ovdje u Švajcarskoj, služili smo u Lucernu u crkvi na Majhofu. I tada je bilo dosta ljudi. Tada i vladika Konstantin je došao na tu A to službu. je Badnji dan bio, zbog toga je bilo dosta Badnje veče je bilo, i bilo dosta ljudi. I uporedo je bila na još jednom mjestu služba. Međutim, probali smo i da organizujemo i za Vaskrs službu, međutim nismo dobili crkvu ni jednu od katoličke crkve. Katolička crkva nam nije dala ni jednu crkvu. I kad sam došao u decembru 2005. kad sam konačno prešao sa boravištem u Buhrajnu, gdje sam dobio i radnu dozvolu, gdje mi porodica prešla taj jedan period od godinu dana je bio da sam ja iz Mannheima dolazio u Lucerni i polako osnivao parohiju i prikupljao podatke i obaveštavao ljude i već se tu čulo da se nešto dešava. Ali sem tih nekih velikih praznika nije tu bilo nekog velikog odziva. I 2005. u decembru sam ja prešao, početkom decembra sam prešao da živim u Lucern i preselio se sa porodicom, odnosno u Buhrajn. Preselio se sa porodicom, a opet sam zbog potrebe bio i u Njemačkoj. Sad sam iz Švajcarske išao za Mannheim. I u jednom trenutku mi smo zatražili susret sa gradonačelnikom Lucerna da nas primi, da vidimo gdje bi mogli da dobijemo jedno službeno mjesto. Taj razgovor nije baš počeo u najboljem pravcu, da bi na kraju ipak to došlo tamo gdje treba. Gdje je on rekao, ajte, ja ću da vidim da kontaktiram neke ljude da biste vi dobili mjesto gdje bi mogli Bogu da se molite. I u decembru, odnosno za Svetog Nikolu, ja sam se vraćao iz Njemačke i dobio sam poziv od tadašnjeg predsjednika crkvene opštine da dekan katoličke crkve u Lucernu hoće da nas primi. I mi smo sa njim dogovorili razgovor, ja sam otišao na taj razgovor. Razgovor je trebao da bude nekih 10-15 minuta, pretvorio se u neki razgovor od sat i po vremena, jer on je poznavao dobro prilike u bivšoj Jugoslaviji, bio je na mnogim mestima, u mnogim mestima te bivše države. I u tom našem razgovoru on je ponudio da nam on pronađe jednu crkvu, da mi ne bi išli od jedne do druge crkve da tražimo i posle možda nekih 10-15 dana poslao mi je poruku i rekao, mi imamo za vas crkvu u Buhrajnu, u kojoj su pre vas, to je katolička crkva, u kojoj su pre vas nekih 10-15 godina služili protestanti. Oni su sad napravili svoju novu crkvu i ta crkva mala u Buhrajnu je slobodna, vi možete tu da pređete u nekom narednom periodu. I tako se to i desilo. Mi smo prvu službu u toj maloj crkvi odslužili 7. aprila 2006. godine. I odatle je krenulo sve. Na početku je to bilo onako mukotrpno, gdje je bilo vrlo malo ljudi. Vremeno je to sve, ta mala crkva je počela da se puni, da bi u jednom trenutku postala tesna. I opet u razgovoru sa katoličkom crkvom i crkvenom opštinom Buhrajn Perlen smo dobili ponudu da pređemo u veću crkvu koja je u blizini tu u Perlenu i u kojoj smo mi i danas i služimo dole i sasvim zadovoljava naše potrebe i imamo i više prostora i više mogućnosti i uslovi su mnogo, mnogo bolji. Znači sljedeće 2025. proslavljamo mali jubilej. 20 godina u Švajcarskoj. Pa eto. Vaše službe. Eto.
Recite mi, u Švajcarskoj ste dobili još 2 dece, ovdje Jest. su se još Rodili rodili Emanuela i Lazar. Emanuela i Lazar. Jest. I sad imate četvoro dece, Da, 3 ćerke i sina Lazara. Jest. Da li bi izdvojili neke ljude koji su u početku pomogli da se crkva oformi, i vidim da sad u današnje vrijeme veliku ulogu i u svim crkvenim opštinama ovdje u Švajcarskoj crkveni odbor igra veliku ulogu i ljudi, saradnici koji su uvek tu Pa da bilo je tu i dan danas tu je bilo dosta ljudi koji su pomogli u tom početku. Pomenuo sam doktora Popovića. Nažalost, neki od njih nisu više tu među nama. Nisu među živima ovdje, ali su sa nama. Ali su sa nama u molitvama i pominjemo ih i zajedno stojimo pred Gospodom. Doktor Popović je bio predsjednik u to vrijeme, on je dosta se trudio, dosta radio, dosta truda uložio. Jedan od također pokojnih je i Grujo Pavlović, koji je dosta truda i dosta svoje mudrosti podelio sa nama. Od ovih živih ima tu među prvima dva mudraca, ajde da tako kažem, nego po godinama mudri sa svojim mudrim i dobrim savjetima. To je jedan i drugi su trenutno vratili se za Srbiju, to su Stojadin i Milija, to je tandem koji je bio sa mnom sve vrijeme, koji su mi bili velika podrška i u tim trenucima kad nije bilo ljudi na bogosluženjima, njih dvojica su uvijek bili tu. Njih dvojica su bili uvijek tu i u oltaru i pored oltara i tamo za svećnjacima da se sveće sređuju i bilo šta da je trebalo. Također vratio se i Jovo i Čolović i od ovih sadašnjih tu su Miladin i Srđan, tu je cela čtečevska postava od Bobana, Saše, Draženka, njihove dece, Marko, Andrija, Luka. Veliki broj ljudi je jednostavno našao sebe u crkvi. Pronašli su se i jednostavno ne vide sebe van crkve. I to je ono što čovjek pronađe, a to je taj identitet. To je taj identitet učestvovanja u zajednici, učestvovanja u Evharistiji. I oni su jednostavno odsutni sa liturgije i nisu na liturgiji samo ako nisu u Lucernu, odnosno ako nisu u Švajcarskoj. Ako su u Švajcarskoj, oni su svake nedelje, svake službe su tu. I to je ono što daje veliku snagu i svešteniku i ljudima. Jer mi imamo još jedno bogoslužbeno mjesto, to je Aldorf. I tu mi je veliku podršku i veliku pomoć pružio Savo Stevanović, koji je u suštini sve logističke stvari on je odrađivao. Znači sve što je bilo vezano za pronalaženje hrama, za organizaciju, za sve to što se dešava u Waldorfu, on je bio zaista zaslužan i dan danas je. Ono što nam daje snagu, to je crkveni odbor koji je uvijek jednodušno. Iako smo po mnogim pitanjima imali različite stavove, ali uvijek smo se trudili da donesemo zajedničku odluku koja će biti korisna za sve. I tu veliku ulogu i danas igra predsjednik crkvene opštine Saša Jovanović,
zajedno sa sekretarom Goranom Zekićem koji veliki trud ulaže i pogotovo kako smo prešli u Perlen, jer u Perlenu je se pored toga što smo dobili novi hram, veći hram i sve to stvorila jedna nova potreba i obaveza, a to je organizovanje parkinga oko crkve, jer veliki broj ljudi dolazi svojim privatnim automobilima i za sve njih treba obezbediti parking jer je to malo mesto i ljudi su uglavnom osetljivi ako im se neko parkira na njihovo mesto ili iako je prazno, iako je slobodno, ovdje je to vrlo, vrlo neprihvatljiva pojava i zna vrlo često da bude i neprijatna. I njih dvojica zaista tu igraju veliku ulogu, ali pored njih dvojice koji to sve organizuju imamo i nekoliko ljudi koji zaista se trude da u dvorištu sve to funkcioniše kako treba. To su dva Miodraga koji rade kao jedan. I tu je i Draško koji im puno pomaže zaista da sve to funkcioniše zaista na najbolji mogući način. Uvijek tu ima malo i nerazumevanja od strane ljudi koji ne tako često dolaze u crkvu jer jednostavno nemamo druge mogućnosti nego da sa nekim sa jednom službom koja vodi računa o tim parkinzima da sve to uredimo, da bude svima, da i ljudi koji su tu domaći, koji su stanovnici tog sela, a i mi koji dolazimo tu u crkvu, da zaista i jedni i drugi budemo zadovoljni. Negdje da ne bude nesuglasica u tom pogledu. Da, tu je i podmlađivanje u oltaru od Milije i Stojadina do našeg brata sad Radovana i Vukašina i oni su tu mladi. I ovako na bogosluženjima vidi se da je već drugačija struktura ljudi koji dolaze svake nedelje na liturgiji. Sve je više mladih ljudi i kako vi objašnjavate da tu promjenu? Ja sam to sad, čini mi se, prvu nedelju posta, nedelju pravoslavlja ili na Teodorovu subotu rekao, ako je ikakve koristi ima od ovih društvenih mreža, to je da su deca počela, odnosno deca su počela da uče roditelje šta je pravoslavlje. Jer danas imamo veliki, odnosno jedan priličan broj i Instagram i Facebook nekih grupa koje na svoj način šire pravoslavlje. Nekada to nekome ne izgleda baš najbolje, nekada nekome i ne odgovara, ali čini mi se da ima sadržaja koji mogu da se na jedan ozbiljan način da se izvuku kao korisni sadržaj sa svih tih društvenih mreža. Ne treba u tome preterivati. Ne treba čovjek sebe da zavarava da je dovoljno slušati nekoga tamo, pa makar on bio i sveštenik i bilo šta, ne, sasvim je sve jedno, slušati ga i misliti da je to dovoljno. Dovoljno, ja sam danas odslušao, ne znam, nečiju propoved i to je to. Ne. To je samo povod da bi došli na liturgiju. Da bi lično učestvovali u zajednici. I mislim da je veliki broj mladih ljudi to u našoj parohiji shvatio i prihvatio. I mi danas na svakoj liturgiji imamo više mladih, kad kažem mladih, to je do 30 godina, nego li onih preko 50 godina. I to je bogatstvo. To je bogatstvo i to je ono što se vidi u oltaru gdje i pored Radovana i pored Vukašina i ovih manjih, ne znam, da i njih ne zaboravimo od Alekseja, Andreja, Strahinje, Jovana,
Lazara, tu je i Goran koji je isto svake nedelje sa nama. I ima dosta, zaista ima dosta. I Saša, i Boban, i Draženko, i Milen, i svi su oni tu. Ali i ovi koji su dole napred. Srđan, Miladin, Radoslav. Pa i koji svojim primjerom u stvari pokazuju i daju pravi primjer ljudima koji dolaze u crkvu. I zaista mi danas više nemamo situaciju kao što je nekad bila da posle pričešća od 100 ljudi ostane 7-8. Ne, danas je, ako je 100 se pričestilo, 95 je ostalo u crkvi. Možda onih 5 je, ne znam iz kog razloga, izašlo iz crkve. Nisu sačekali otpust i kraj liturgije. Tako da sve je to ne samo moj trud, nego i trud ljudi koji su svake nedelje na liturgiji, koji svojim primjerom u stvari pokazuju kako treba učestvovati u liturgiji. I ono što ne možemo i ne smijemo da zaboravimo i da preskočimo, to su ljudi koji su za pevnicom. Da, ja sam baš hteo sad da pređemo na pevnicu, ali pre toga samo da spomenemo naše sestre i supruge koje isto doprinose i rade. Mi često imamo posluženje i ručkove posle crkve, znači to je protivnica organizovala jedan tim žena koje su stalno u crkvi, koje rado pomažu. Sa prelaskom u Perlen se stvorila potreba za jednom novom, ajde da kažemo, organizacijom, a to je imamo lep prostor ispred crkve, imamo i lepu salu koja nije velika, ali je sasvim dovoljna za naše potrebe, gdje se mi zaista svake nedelje i svakog praznika posle liturgije trudimo da ljude koji su bili tu bar sa čašom vode, da ih počastimo ili ne znam sa šoljicom kafe ili sa bilo čim. I tu zaista žene koje se okupljaju oko kola srpskih sestara zaista trude da svi oni ljudi koji dolaze da budu na pravi način, domaćinski način, da budu ugošćeni. U zadnje vrijeme često puta ljudi se jave, pošalju poruku i kažu: oče, mi bi htjeli, ne znam, da donesemo, sad dok je bio post, ne znam, da donesemo voća, pa kolače posne ili mrsne kad je mrs i tako. Uvijek se neko javi gde bi doneo, jer ljudi koji redovno dolaze u crkvu, redovno se i poslužuju tu i onda osjećaju potrebu da i oni učestvuju u toj zajednici. I to je ono što je lepo, što u stvari ljude iz liturgijske zajednice gdje smo se zajedno pričestili telom i krvlju Hristovom, gdje prelazimo za onu trpezu ljubavi, gdje da li stojimo ili sedimo, sasvim je svejedno, gdje nastavljamo taj liturgijski život. I to je ono što je suština, da naš hrišćanski liturgijski život ne prestaje onog trenutka kad mi izađemo iz crkve, nego baš tog trenutka počinje. I tog trenutka treba i da ga nastavimo i da propovedamo ono što smo poneli iz liturgije. Da to propovedamo i da svedočimo. I mi to zaista se trudimo u našem zajedničkom tom druženju, da to zaista bude u jednom hrišćanskom duhu. Da, oče, pomenuli ste i pevnicu. Eto, juče smo ugostili Vladiku i Vladika je pohvalio vaše ćerke koje su bile za pevnicom, naravno i protivnica. I on je posebno pohvalio Anastasiju koja je uzela da peva Blažena sa stihirama i rekao da to uopšte nije lak zadatak. Pevnica je isto
dosta bitan deo bogosluženja, pa možete par Jest, reći da kažete o jest. tome. Jeste. Ja sam imao blagoslov Božji da sam za suprugu dobio Vesnu koja je iz svešteničke porodice. Otac joj je sveštenik, brat joj je sveštenik, tetka monahinja, stričevi, episkopi, sveštenici, braća, sveštenici i tako. Cijela jedna porodica sveštenička i imao sam blagoslov da je ona odrasla u crkvi. Odrasla za pevnicu. I zna ceo poredak. I jutrenja i večernja i liturgije. Tako da to njoj ništa nije bilo strano od prvog dana kad smo zajedno došli u dijasporu i kad sam počeo kao sveštenik da služim i ona da mi peva za pevnicom. Prvi znaci da će Anastasija pevati za pevnicom su bili sa njene 4 godine. Kad je ona već sa 4 godine počela da peva drugi glas. I to je onako malo ne svakidašnje. I njen dar za pevanje je godinama unazad poznat svima ovdje koji dolaze u crkvu. Tu je i Katarina koja nimalo ne zaostaje, koja Emanuela također, ona polako stasava uz pevnicu i Lazar je u oltaru, ali njih 4 su u stvari okosnica te pevnice. Sad uz tu pevnicu dođe i Boban, dođeš i ti, dođe i Zoran, dođe i Gregor i uvijek tu ima ljudi koji mogu da pripomognu, ali mi smo se uvijek trudili da to bude pevničko pevanje. I čovjek kad nauči note, njemu nije teško da peva bilo šta. Crkvena muzika je malo specifična i Vesna i ja smo se trudili da našoj deci tu specifičnost negde predstavimo na pravi način. Da im objasnimo i da ne samo da im objasnimo, nego da im razvijemo ljubav za odgovaranjem na liturgiji. I one to zaista, one rijetko kad dođu u crkvu, a da ne pevaju. To je prosto tako. Čim dođu u crkvu, znaju da im je mjesto za pevnicom i to ne rade zato što moraju, nego zaista zato što vole. I to se i vidi i osjeća. Imao sam par slučajeva gdje mi je par parohijana reklo da je jedan od razloga što su redovno počeli da dolaze na liturgiju i pevanje. Lepo pojenje, da, pojenje, to je mnogo lepo bitno pojenje, za doživljaj, molitveni doživljaj liturgije. Tako da imamo kompletnu pevnicu, nemamo hor i vidjet ćemo da li ćemo praviti hor, ali pevnicu kvalitetno imamo. To je ono što je zaista vrlo bitno u cijelom tom bogoslužbenom životu. Oče, i za kraj poruka ljudima koji žive u rasejanju, Srbima konkretno ovdje u centralnoj Švajcarskoj, odakle smo mi, zbog čega je odlazak na liturgiju bitan, zbog čega je bitan taj liturgijski život i šta znači odlazak u crkvu i na liturgiju. Da li je to samo odlazak i paljenje sveće i povratak kući, zbog čega je bitno da se na liturgiji bude od prvog minuta do posljednjeg, dok se ne završi vaša propoved i dok ne podelite nafor. Poruka je vrlo jasna i treba da bude vrlo kratka i to ću i da uradim. Kod velikog broja ljudi se javlja strah i dilema. Šta ja da radim kad uđem u crkvu? Da li znam da se ponašam, da li ne znam, da li ću da pogrešim negdje, da li neću. I to je taj stereotip gdje mi razmišljamo,
ako pogrešim, Bog će da me kazni. Taj stereotip treba jednostavno sebi svako da izbriše iz glave. Jednostavno. Kad odlučiš da dođeš u crkvu, ujutru lepo ustaneš, središ se, kao da ideš na svadbu kod najboljeg prijatelja koga imaš u svom životu, da mu poneseš najbolji dar, a to je svoje raspoloženje. Svoje dobro raspoloženje, da uđeš na svadbu, da uđeš u prostor gdje se odvija svadba, gdje se služi liturgija i da prepustiš da te domaćin svojom ljubavlju, svojim zagrljajem prihvati, da te prigrli i da te primi kao svoga. I taj zagrljaj će svako da osjeti ako na takav način dolazi u crkvu. Ako sa takvim osjećanjima dolazi u crkvu, ne sa osjećanjem hoću li pogrešiti, neću pogrešiti. Jednostavno, dođi na liturgiju, prepustiti se da te prst Božji dotakne i da te ta ruka Božja vodi i kroz liturgijski život, i kroz liturgiju, i kroz ceo tvoj život koji ti je Bog dao da ga živiš. I tu čovjek neće nikad pogrešiti. Sve ostalo, razmišljanje, da li treba ovako, da li treba onako, a redovnim dolaskom ti ćeš jednostavno da osjetiš da ti tu pripadaš. I da onog trenutka kad budeš sprečen da jednu nedelju ne dođeš na liturgiju, tog trenutka ćeš ti da osjetiš ogromnu prazninu. Zato što nisi bio, zato što nisi učestvovao i zato što si propustio ono što ti je najbitnije i najvažnije u životu, a to je da svoj život, da svoje vreme provodiš u zajednici sa Bogom i sa drugim ljudima. Oče, hvala vam na ovim divnim rečima za kraj. Hvala što ste gostovali u emisiji, a vama, poštovani gledalci, predlažem da pratite naš kanal i da pomognete u radu našeg portala i našeg podcasta. Oče, hvala još jednom. Bogu hvala i Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrs.